Some people do mistake on drinking water. Nombor satu, minum air sejuk. Ais, itu salah. Badan kita tak terima ais. Because dalam badan kita is actually hot, panas. So kalau you padamkan kepanasan tu, your metabolisme dia tidur. Digestion kalau GERD, whatever GGA, entah apa simptom tu, salah satunya adalah sebab you minum ais. So stop ais. Maybe chill water tu ada halal sikit lah, tapi ais no. Okay, nombor dua, minum air berdiri. Ustaz cakap tak ikut sunnah kan, tapi sebenarnya in medical pun ada benarnya. Bila you berdiri, dia terus zap keluar ikut laluan-laluan yang patut. Dia tak retain dekat your gut, tak retain dekat your stomach. So minum kena duduk, sayang-sayang, kena duduk. Jangan minum semasa makan, bersulam air. That one also salah. You kena minum air sebelum makan, half an hour sebelum makan. During makan kalau tak tercekik, jangan makan, jangan minum. Selepas nanti. Itu pun sama juga dia punya explanation, because when you minum air, kita punya perut kan acidic, pH dia sangat acidic, tapi Allah cipta dinding perut kita ni memang sangat unik dan menakjubkan, tak ada bocor. Tapi bila you minum air, you dilute the acid. Bila you dilute the acid, then digestion memang tak akan perform well. You dapatlah makanan basi kat dalam tu, tunggu berapa jam tak digest, membocorkan you punya dinding-dinding khusus, dinding-dinding perut. Itulah jadi leaky gut. So jangan minum air semasa makan. Lagi satu, minum kena berpada-pada, sip of water, bukan gulp. Okay, haus, habis terus 1 liter sekali jalan, you can kill your kidney. Kalau kita perlu 3 liter satu hari, ataupun berat badan bahagi dengan 25, every 25 kg of your body weight perlu 1 liter. So you divide as 2. So you sepatutnya minum 8 gelas kan, so you bahagikan gelas tu.